Apa yang supaya pibaro ki para lo ki para jor sasisin siya ka channel kisawayom te para lo mantangin ya pay ya ki pratli ki tim ki balarung siya ka quarter final jong ka FIFA Clubs World Cup arajar arbusan te kumbalong menta menem step ka por khat arsiteng kajingila kaya ka por khat arsiteng palat siteng senja ka Real Madrid kala penlim ya ka Juventus da iwelanon ban menta bala ka por siteng nakaliang ka Borussia Dortmund kala laban penlim ya ka Monterrey da ar la ka way de kini ki arteli tim ki bayo ya ka jingjob menta ka step kilarung sya ka quarter final bat ka jing ya kai jong kerau bakan reu kala dep artat baro ban mentangin ya pa ya ki prateli tim ki banyak hunpat haka quarter final jong ka FIFA Clubs World Cup te para lo kumbalong menta ki prateli tim ki barung saka FIFA Clubs World Cup kilong banyak hun haka santarik ubenai ban news nam arajar arbusan haka por khat arsiteng palat siteng senja ka Fluminense kan yak hun Persia ya ka Al Hilal ka klub napo kari Brazil napo ka dauba South America kan yak hun Persia ya ka klub napo ka dauba Asia napo kari Saudi Arabia saka way perkajing yak hun quarter final ka ba kermen makan long ka ba itnat ba namar hakane ka quarter final pada ka haka santarik ubenai ban news nam arajar arbusan ka Palmeiras kana iru ka klub Brazil kana kun Persia ya ka Chelsea ka klub napo ka English Premier League lan ka EPL ka klub napo kari England teng kerben baga kana ka jing yala ka iru kan long ka jing yala ka itanat bahana mar kene ka arteliki klub kiba rung sa ka quarter final ki klub kiba laklan bor kiba laban penlim ya ki tim kiba kia kenduk Persia ka raw ka bakan reo kajing ya lagai ke baki ba setelah kepertaikin kampai kemat bah kadai kabanyak hun hakapor kendai siteng janmin hakapor kendai siteng hakasandarik ubenai banyawi hakapor kendai siteng pat andamin kata kajing aku na pedeng ke PSG Persia ke Bayern Munich telah kermen ba kana kajing aku na pedeng kene ki artli ki radba kene ke klub PSG ke badai napo ka France Persia ya ke klub Bayern Munich ka badai napo ka Germany tekine ki artli ki klub radba jong ka ba Europe kinya ka para maki banyak kene ya ka jaka haka semi final da kumbalong mentang ngimtip mano ban la ban jawab pedeng jongki hendrai yo ipa ka tinggal ka bas ya ka ba na marba ka PSG ka deka ladu jong ka UEFA Champions League mendaus nem kanya kun Persia ya ka radba jong ka Germany ka Bayern Munich teka jingi ya la kai biang apreng ka ki klub radba jong ka deu ba Europe pat kandai pat hakan reu tarik ubenai banyaus nam arajar arpusan haka porsi baji siteng palat siteng senya pat kana kadai haka mit santarik hitang haka step jong kan reu tarik ubenai banyaus nam arajar arpusan haka bakar Real Madrid kana kun Persia ya ka Borussia Dortmund de kana jingi la kai golong ka ba itnat ba haka ba kini ki arteli tim gini kene banyorung saka semi final te paralog kalau iya kini ki frateli ki tim ki berarung saka quarter final kita kilong ka Fluminense Al Hilal Palmeiras Chelsea PSG Bayern Real Madrid bat ka Dortmund te ngas kwa ban buku ki jingkeli api ba cu ajeng kersian ya ka channel te ka jingkeli kalong kumne mano ban yo ra ya ka FIFA Clubs World Cup arajar arfusan na pedeng kini ki frateli ki tim ki berarung saka quarter final hatu di klub ada upa Asia dan nampok kari Brazil ki belai orung saka quarter final kin la mo ban yora ya kaneka FIFA Clubs World Cup mentaus nem tanpa jumpa hajong piket haki comment section deta hadok ini sembiang haka wepat ka video ai play pi baro ko play sibon